يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله مثلا يا رسول الله يا حبيب الله محمد رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله. Marilah baca salawat pada Nabi kita Muhammad. Marilah baca salawat pada Nabi kita Muhammad agar kita dapat syafaat kelak nanti hari kiamat, agar kita dapat syafaat kelak nanti hari kiamat. Ya Rasulullah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Habib Allah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah. Ditambah 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan. Ditambah 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan bagi orang yang membiasakan bersolawat pada junjungan, bagi orang yang membiasakan